Juni somni le pali ni lai ni kan lo thleng le ta a Bible bi chen na hun kan mang le anga tuntuma chuan Deuteronomy kan lu chil ve don ani tin chumi ma chuan in hun top chungchang tlem ngai to ho kan tumbok don ani Bible bi chen na kan kalpuya tun hi episode sarina ani a Deuteronomy Bible bunga na hun tur ani a chuti rolin kan soi tong khan tun lai kan hun tong top na chungchang ngai to ho lok kan han tum ani a zol nei ni kherpo angai lowa rom a te chon kan shria bung som le pathuma tunai thilom jen shria ta wang le muhil thor hun to tak zet tin shria ta wangin heng hi ka soi ni ti in rom le khathon ziak tu chuanin film khur tur le in ring turin min lo cha a zanaral lek lek to a thim thil ti te paya eng thoma in thoma hun to thu te kan rin tir lai aya chandam nani anhai to thu min lo shil ani chanchin tha mathaya bung som ni le palia po kan muwa tin marka bung som pathuma kan mu boka luka bung som ni le pakhata lali so local don naya khovel dan tur ta po ani ma yang chu shom na te khate ang chi rap thak el tiang ti te po in a thu puya te po an da a thate ni te thima changanga rc te le alo tla anga van thil ti theina ti ngin ani anga thisen te thate an muang tiang chi te tin namsang le namsang ramsang in do thu te an hria anga tin tram te tla anga lir te ngi anga khatiang ang chi te po kha an lo soi lo kan thil sang khang kha kan tun lai hun hi han ngai to ta ila ei shileng te chu tuna po kan boi pui me kan ya amain ebola kan ti te SARS kan ti te H1N1 tiang chi te AIDS te omsa a cancer kan tiang chi thang pon hria khanin han pulut lui deuh ta ila khatiang kha chu kan ton pa ngai ani chhota a e lir hing chungchang te po tun hnaya nimin pi a te mai po khanin te khan zanlama te tu zinga te anging zona te khan mizoram chung te po aron ni chhochana epicenter kan tiang chi te po azing taviau mayani chuti ang chu ania India le China in karba ka antam le nam ang te asa khu le sa khu ang te po in khatiang khanin chanchin hi aron leng na sata a Krista der kan tiang chi te ti mai turin sitana ko shan ti te le khatiang chi te po kha lo chuak chhomek zelani chu wang chuanin mission khat tena muang an ro tangin pathian chu thu tiam konga muang lo ti ang de ule khanin kepo ama chon kan ni thina pathian chu local ngei dona amal ro chu ke mani generation kan dam lai hi chonin alo thlen man hi ka ring chi lo ke mani zo ka hi kan thianga kan bo ralanga kumza te kumsani zathum te kal le huna chuta chuanin kan pathian hi chu lali so hi alo kal le chawang a ti ngai dan te po kha kan ei deuh thina kan generation a mu phak lo tura ka ngai deuh thina ni ama ro chu tun lai thilom zia te mun taka han thira khovel hanin singsak walvel dan ngai to hi chuanin kan generation a po hianin tuna changa kumsom ange kumsom ni ange thuma ange hi chuanin local po ni sela khovel hi ain sin sa viau chu ani tan lo mi ti kha ngai dan te kan nei thar le zual de uleka chuwang chuanin ngai thatu te po tia kan oma a local don mana changin an ti a local tak tak ngai chu lo tia kan hun lai lo thleng lo tura ke puna kalo ngai deuh ringot thin ang kha in lo nei ve mai theya amai ro chu chik taka han thlir hianin khovel hi chu a in sing sa viau chuanin a hriat ani ekum sang ni bidana thil danglam hi aron thleng don po ani mai theya kum sang ni iso pian ma kum sang ni kalta vela khanin Israel fa te po khati angham pathin in ram bo sai tana kum sang ni nu vela lali so Krista alo pianga chu changa kum sang ni le som ni na vela ei ti hianin enge mohanin sing sa de rup hi an om vele ta chu local don chumini dar kara te chumi kuma chuan tiang kha chu keni soi thei rol ani lawa ama ero chu rin ai hianin anhai to view ni lo mo ti kha ril ro an lang de thuta chuta chuanin ngai thatu te keima ni lama chin fel ngai lo mang si te pathian kan to na tur kan mu na tura min dal thei tu min ti konfi lo tu ang chi te omani chuan khang kha paya swal ti cha ahun to a sima pathian lam hoi hi ahun le swal view to lo mo ti la ya kha ril ro kan vei ema chutiang chu nia chuta chuna local don chutiang chung ka chu ta tia han soi du po kha ngai lem lo tu ra kan ngaya kan nun hi kan film khur pui le zwal a pathian tok tu ra kan in pe kha ahun le zwal in kan hre a chu engtika po thi thei kan ni bok nen lali suwa local thut thei bok nen chuwang chuan in rin hi chu hun to viau ani ti la ya kha kan soi ma sajok ani kan soi to angin tun chuma chuan Deuteronomy bu chung changa kha atlang pui thu in hazir chian na kan han nei le don ani a
Deuteronomy a hianin bung som thum le pali a oma chang zakwa somnga le pariat a oma ama sabera chuan a buming Deuteronomy ti hi hanlu chilta ila kini hoina Deuteronomy tia kan soi ang hi Hebrai Bible a chuanin a hminga tan man ani ve chi alowa Torah anti mai Moses le khabu pangate danbu pangate kami Pentateuch a khanin a buchunga thu amma saper kha an mangthin ti kha kan soi to a khathi ang khan Torah lama chuanin Deuteronomy kan ti po hi ele hadebarim ti ani a these are the words hengte hi thu te chu an ni ti a Moses thu te ti na ani a chuti ang chuanin an soi thina a toy zongin debarim tin an soi thina chu the words thu te ti na kha alonita a Moses thu te devarim ti te po an oma kha chu eng po lonita se abuchunga athumal masa mangkhanin abuming hi an choyani Mosian ahun toplama Israel fate athu chan hunung aloni boxia chuwang chuan Mosia thu te ti anga han soipo hi thilin me tak ani theya eni hian in Deuteronomy ti in kanan mang ta a hei hi Greek Bible Septuagint anti le Latin Bible Vulgate anti lama te Deuteronomy tia anlo zia wang ani mela chu English changa la chhong se lin ke ni mizote po in angai ang in Deuteronomy ti in kan lo mang veta ani a hei hi Hebrai Bible changa an copy atira athu ni che alowin abung laklo zo kami achang laklo an lak chu achanga he thu hi local ni na hriata Deuteronomy bung som pasar chang som pariat kan en chuanin heng dan thu te ti kha chunga kha Hebrai chungin misna ti ani a chu Greek Bible siam tu te khan Hebrai changa an lelin khanin Septuagint lama khanin Deuteronomy Deuteronomos kami mangkhanin anron phua chuak ani mela Deuteros ti chu panina second ti na ni a nomos ka chu dan ti na ni a Deuteronomy kan ti chuanin dan ni na second law ti na ani a Mosian dan te kha asoinon le a chuwang chuan dan pek voi ni na ang deuh dan thual non le na tin ang khanin an ngaya abuming po an peta ani melani engpo ni sela Deuteronomy ti gan mangpo hi afu hrim thowa achan chu achung lampo hi an enta ila abuchunga hian Mosian ama a Exodus ate Leviticus ate dan thu alo pek to pathianin Israel faten hena alo pek to kha Israel faten hena hianin a thil thar le a remind le a zom thram turin angena chuwang chuanin dan pek voi ni na dan ni na ti anga abuming kan han mangpo hi poilo tho ti chuanin an hria ani aziak tu chungchang ikan soi to hina Torah le Pentateuch chunga om ani chuan Moses le khabu pangate chunga mi khani a chuwang chuan Moses ziak nia ngai hi tradition a chuanin kan local puidan kha ania ama ero chu khenkat scholars kan ti mai te hi chuanin Moses zia kha ani theilo tur da chuan an han ngai ve de uboka Moses zia ni nge ya anrin na chan pakhata chuanin abuchung te po hian entaila Deuteronomy bung khat chang khat le changa te tin bung som thum le pakhat chang som ni le pali ate po khanin Moses dan te tiang te Moses ziang dewa tarlan theina te kha awma mundang danga po heng te ni wang hianin thutlung hlui ziak tu chen khat te po hian Deuteronomy tele ama a le khabudang te po kha Moses kutnu anga chuana kha an nei thina ni Joshua le khabua te lalte pakhat na te Malakia le khabu ate po khanin hemi Deuteronomy chungchang ang te po hi Moses thu anga tarlan na kha aoma tin kan lali su ngei po in Mathaya bung kwa chang sari chang reta te tin Marka bung som ate po khanin Deuteronomy bung som ni le palina thuin siak te hi Moses nen khanin alo me bel to a tin thuthung thar siak tu dang Peter ate po in te ko te thilti bung thum a khanin Deuteronomy a ziak chen khata kha Moses nen hin alo me bel to a chutiang chuanin Stephen ate po in ani a Paul ate po in rom se ka khanin hetiak ang hi Moses nen alo me bel to thina chuwang chuan ke ni chuan Moses ang khanin kan pom le ta de photila a olsam mai khanin arin le theya chuti rolin secular scholars kan ti mai mithiam pangai te chuanin an han chuya Moses thi chungchang te po abung top lama te ain zia ka chuwang chuan Moses zia kha ani theilo a khanin an ngaya Moses zia ni ngai tu te po khanin khami bung top lam te kha chu tlem han siam rem hreta han bel hret te a om ve anga Moses thi nuwa po tlem an ron siam rem ani ang ti ina tamzo kha chu Moses zia khanin an han ngai ani secular scholars kan ti te chuanin lal Josiah ahun lai BC pasarina velbora khanin an ziak ni ten an ngaya chen khata ro chuanin chumi
nu le deuh hriata Babylon Sultan hun lai vela ziak ani ang tiang angai tele anu le deuh hriata Persian Empire hun laia ziak khani lo mo tia han ngai ti po kha an oma chungtena an ngai na chan pakhat dewa chuanin dan thu te ama Exodus Leviticus te an lo soi to kha ron soi non le rigot maya hei hi Moses khan a hun laia a soi non ngot na chan tur kha om do nem ni an ti deuh hleka hemi Sultan hun lai te engemo Assyria ten an opa chu mi hnuwa Josiah te an ron lal chho kha nia an hnuwa Babylon sala ten tang le an hnuwa Persia sala te an tang le ti du da na te obbe ten han tur ani khatinga khanin ala bang te le mi chen khat sala tang ve lem lo te khanin an chevel an optu te ti dan te khala in Jehovah a in namdang pathian te po kha an da ne big chong lo ti khan an khat cheng ten an han bia pathianina a hruai chona le athil ti sak ang chi te kha an thengil zo ta deuh in an hria anga chuwang chuanin lal Josiah emo midang tu emo te hianin dan thuang chi te kha in hril thar le nga in an hre deuh a chutiang chuan hemi Deuteronomy second law kan ti mai hi an ron ziak chuak aniang ti khanin an han nga ya hi po hi thil om lo lu tu kha chu ani chuang lem lo ani Moses ya ring tu te kha chuanin Moses hian a ziak ani chuanin BC sangkhat zalile paruk vela kami Moab phai a Jordan mar chak lampang a an om lain a ziak tura an ngai a kan soi to angin secular scholars lampang te kha chuanin BC pasarina pariat na ka tiang chovela emo an hnu lampanga emo khanin ziak tura khanin an han ngai dewa Persian Empire hnuai ni phei chuanin BC zathum somthum le pakwa ti vel thleng kha Persian ho opna hnuaya an om khani a chungthang po chuanin an hnu dewa ziak ni a khanin an han ngai deuh ani Deuteronomy hi an chen som dan a chip chiar deuh lekin a chhunga thu om tlang puya te hi han lu chil zok ta ila bung khatna changa bung lina a hianin kan soi tong khanin Kadesh Barnea vela rong kala rul chuk nami khatiang chungchang vela anti sual chungchang te ron soi thar le ta a tin bungli a changa bung som pakhat ingkar a hianin sinai tlanga thil theng thu som pek chungchang kan tiang chi te dan sang sang khathi ang chi an pek te chung kwa ho tu te chu dan an som tur ani a pathian thu pek te an thla te an fa te anin a cheng song song te po an zir tir tur ani chu te ang chi lam te chu a chuanga tin an chevela namdang pathian te belo tur te pathian tak chau bia a thu oi tur te in hetilai loma hianin anin shilthar ani bung som pani achanga bung som ni paruk lom hi dan thu chungchang Deuteronomic code an hanti deuh bika chuda chuan Israel fa ten pathian an biak dan tur chungchang te tin khotlang hruai tu than dan tur kan tiang chi zong zong atle ma dan te sep deuh chungchang te hemi khotlang in rel bol na konga anin enkol dan tur tiang chi te tin sa kholam panga an pui thiam te ka tiang a hruai tu tur biak in biak buk ang chi enkol tu tur ang chi in ruat dan lampang te po khat lai a hianin an hanin shilfia Israel fa ten kanan an lu hnu po an zom zel tur dana kha hetilai hloma hianin aron kingna sale zual deuh bika bung som pani atanga bung som ni le paruk hi Deuteronomy ziaka po an ziam sakber Paul Moses po khan aziam sakber ni in an ngai ani ta hianin Israel fa tena an chong China an ngai poimo sema an tia kha achuanga Israel te pathian kha pathian pakhat chau ani thuwa kha o Israel te u lalpa pathian chu pakhat chau ani khatilaya kha achuanga ni tin thupek ro pui ber tiala li so te poina alo soi lalpai pathian chu thinlung zong zong in ichakna zong zong in tharau zong zong in khatia angchi kha lai loma hianin achuang boka an nam Israel mi pathian nam than an ni na chiang taka in shil tharna tekha tilaya hianin aum boka chuta chuan an nama chuan rinom turin anin shil bokani tin a hlom dang le a chom bung som ni le pasari le bung som ni le project hi hlom khat ang deuin an da le theya tilaya hianin khati ang thu pek sang sang te pathian dan te pathian thu kha an zom chuan mal som na an mudona an zom lo ani ro chuan pathianin a shem dona har sana ten chunga thleng dona ni khatilaya kha hemi bung ni hloma hianin chuti ang chuan vau khan na deute an ma a nun na le thi na mal som na le an chia khati angina an omdana zirina a hmuah thu te pawh kha an chuang chho ve le a bungsom ni pakwa le bungsom thum ma hian mosiana a fuina hnung deuh tak tak farewell message le zualang dewa kha om ta chuta chuanin pathian thu oi sham tur khanin Israel mi puite kha an ngen thar le ani a hlom to bera bungsom thum pakhat atanga bungsom thum le pali loma hianin mosia thak turin Joshua ruat ani thu te tin mosia khanin
levia chi te kha puithiam na an thil ti dan tur te po an hril le a tin mosia po pathian ne na in tok to turin nebo tlanga piska tang chi pa khanin akal chawata chuan an borala arwang te po pathianin a phu mani tin thu hlom pa ngai akal kar laka khan mosia fakna hla le mosia mal somna thuang chi te kha lo tlachep poka chuteng te chu Deuteronomy chunga kan mu ani a hei mosia hi ma a kan lo zir to angin engemaw pathian thu ang chia an ti lo awangin pathian in ramtiam kanan alu kha aphal ve chi lowa nebo tanga changin an clear ani a mosia hi a thi hianin kumza le somni me ni in asiata Joshua kha ayo turin ruat ani a Joshua hi heti hunla hian kumingzat nge ni ang ti kha asiat zawnan han beleta mai ta ila ro rel tu te bung ni a kan clear chuanin Joshua kha kumza le somni in a thi a chu chu hemi mosia thi nuwa ramtiam anlu achanga kumsom nga le pakhatna ani a chuti ni chuanin mosia thila hi chuanin Joshua hi kumsom nga le pakwa vel kha ani to don ani mela Exodus vela kha chuanin tlangwal thalai tlei rol ang deuh khanin soi ani a kumsom pakwa vel Exodus hun lai kha chuanin Joshua hi ani don ani Deuteronomy atang hianin zirtur tam tak kan nei thei a chuta chuan tlemte point pa linga vel chau han tarlang sok ta ila ama sabbera chuanin hei Deuteronomy bungsom pakwa changsom ni le pakhatte kan thlir chuan pathianin ramtiam ka peng che uti aneya amai ro chu Israel fate khanin en thatu ten tira an hlawa an lut ngam lawa an kwal ta shep mai ani chu keima ni po kan rin na konga te pathian thu kan don ang chia te po achang chuan kan nun pui ngam lo thina pathian thu te kan jing hlela pathian in chu tiang chuanin ka ti ang tia athua kan hmunge ang chi te po atakin kan tilang ngam lo fo thina ni ka pe ang ati to kha chu pathian thu tiam kha ring hel lo se chu Israel fate khanin ma ta ka lu thei to ran ni keini po keima ni pathian thu lo thlengte adu dan anga om tura thilo thleng chi te po hi kan doi se pawang te po hianin ubbet mai lo ta ila hoi takin nun chua pui te po kha poi mo in kan ria tin Deuteronomy bung nga changsom ni le project atang som thumbel kan cher chuanin mosian hena khan pathianin Israel fate chunga alom thu kha asoini chuta alom na chana chu athuan oi wang ani a chu athuan oi na chana po chu oi tura pathianin ati awanga oi nilawa anma ni du thu ngeya pathian thu zom an thanga kha pathian tilom tu ani chu ke ni po apoi mo khop mai pathian chuan am thu oi tur te po in min shila min ko nge chin ani amai ro chu min tilui lo ani ke mani du than nge ya pathian lam kan hoya athu kan oi hi kan pathian lom na ber ani chu wang chuarin ti tur ve reng ani a tia pe lo le hre chung chung emo a kan ti kha thil chhel tuk chu ni lo me thei amai ro chu kan du na nge ya pathian kan hmangai na wanga athu kan oi te hian pathian tan polo om le zolang ti te kha kan ring dewani tin Deuteronomy kan en chuanin du than dur poi mo tak te mo se na chop chuaka nun na te thi na te khatiang khan ma somna le an chia chuta chuarin nun na thang tur khanin mosia khanin Israel fate po kha an fui ani chumi chuan thang lo ni chuan an tham ang te mi malang te pon an tan chena hrem na kha alo thleng dona pathian thuan oya nun na an than chuanin an nunganga an mani pamal somna an dong dol ni ke ni po khover kanam chungin du than tur kan neya pathian lam nge kan than don pathian lo lam chu chuna kina he khovela changa kan chua nu a po tharau lama po hrem hun nge van ram kha ala om ani chuwang chuan tuna kan om lai hian khovela hun tha kan ni lai hian nun na turin isua lam hi kan than sam kha poimo riau in kan sia khang te po kha kan tar lang du boka hei bungsom pani a chuanin an chevel an nam dang te pathian biak ang te belo turte an tiang ti velo turte in anham than te an ni anga asang adang lambi ka om tur khanin pathian khanin atia ama chaw beturin ati ani heke ni potun la ya chon chang kana te kan tia mi ti dan tia han ti vesel te po kha alo ol thina hete nga po hian Christian kan ni anga kan dang lam ngam te po kha a chul fo thina ni tin hei melma te chu that vek tur han ti te Deuteronomy ate le amala ma te po kan muto thina kan lam muzel don ni te po ina she ta hete nga hian kan pathian hi ava fair lo ve mai pathian ani do nem ni ti kha thilom thei ani a nam chen khat chu adu saka chen khat chu ti hlum vekte adua chuwang chuan abayas veu lo mo tiang chi te po kha ngai to na om thei ani a amai chu kan pathian hi mangai pathian ani rolin pathian dik ani a za ngai thei ani rolin mi shem thin te ani a dikna du mi le thiang lim na du mi te ani chuwang chuan ama
nilo namdang sa khodang betu te ang khachu a shem thina alaman hoi theinan a thunun thina a khal ngil thina chu dinga chon shem na te po a pe thina Israel fa te po kha ama an hoi san chonin a shem thawan namdang kuda te po pek chang te po ane sala te pon tang fo ani chuwang chuan kan pathiani mangai na a khat te thinnel le zaidam nima sela ani na dang le a kha chuanin dikna du mi te ni wangin sual kha chu a en liam mai theilo ani ten pathian thiang hlim ani awangin evil khami thil thalo neng khanin ama kha anun ho pui reng theilo ani khang kha shem na te dan te dikna te kha alek ko angai thoni te po kha shatel ta ila a tha ome